Mema emergency Ghana ashafo enyina akwaba. Mejidi so obade adom obia ehonhye na enne no. Mesa brantie bi edi nyamra sem bia te se medwen wo kra menti ase. Se utumi kofa kunani ba eye ne for girls. Na for girls ni nyina achi no. Oba ne beti hwe wudom no. Te se wanso ho a wanyin se ne gya oba na si wono ma te se enya asem keto akra meka say oba na fa afuro a te se ne obedimpo onya bi bema no fa ne kra na te se onfinu ekra na mesi se ma si wa kire no enya asem keto a we se wani o sa meka kire wo mesi ka me ho ne enkoko hwe video no ne hu nsam a si e wa kire ka me ho ne enko ano yenua be ya wo ba ye afiasule sabo ka afiasule na wo na wo de na wo je na wo no MC afa to ho ma ye ne yen o de ha obra ye afiasule wo no na de amavi tawia ba ye no so wo kai be me ya wo so wo ye na duro no oton enye we to bu ase de ni kuna wuo no de okurani ba na be me bi ba betoto eyin kakra indomi kakra na wo de ensesa na to wo se o kire nyambo a me de aka ne ba be ni na emu maka 10 cedis e de fato credit e no ka chenze ababa we de manage ni hu wo se da bi me o kan ya nam se me we da bi me ye madwuma ya me nkola mienu a o ba kunafo me kunu de agya mempe no e no se sa ko ka che ne se de etie bia o no na be so de abedi machi se de etie bia me di be wom enti ne onye ready enti afa de ono so call ye no o da ho a na esisi nani so ase woni ne da ho ase wo fe ne na no ase wo fi wo buda ma no chese wo budo emu oduro edokunkumba na adwiri yin akwai mama bi so ya niema wo se eno so eno nko ne wonto sai yin bi da on wo ya na duro am se o de fa ayi no ho afatu ho ne eduro no no say what sure ba ye yidin bia eguso no de ahyemu am se afatu so ma yen enenu a we won frɛ na no de nachi on ka se wo mra no oniye on ka se sole kwa wo se na minyanko ye jese me da heya ne se me da hen ene ababa we enu a no se no no wo buru na no no ye ni se ya no no ye na edu na no ho ma na no ne se no de ya da ya obete kakra na obete de ya na edu ne de ya anza wo ya na se ne obete ben de won te se na da edu ye wa na feelings ya wu dem se edu ye wa na feelings ya wu na ye dra se edu ye wa enye dra nko oba be se ntumi nsori ato ansesa abra na ni nye wo oh that na osi so anopa awia na ma no ma wa na we de no onye wado we say edro no ba ma wo mpekura obekọ we de no onye wa ompekura we de no onye wa don we de onye wa we say ya wo ma ni bi wo ha ni kura we ti ye so mfa be ma da we wonye wa ya wa adumi e ma ni bi wo ha no pa ya hye de adware ye bedwa ye bag sen ye ko enti omo no die omo ya bebe ya no fo ho ya so omo sa kwa ya pom ye omo sha fa nka wo ya kokuru ni ya ba enti eno wo hia no na aka sa me pewa wo se ene wo dem ne me wo dia bonwum bag na ese me ko pie to shim Bryce yashim condom shim draws to shim enti enti ene de wanya hia mi a wakase wani je me hu ene bra met na he ya atwe na no time ben na me wia me no ne ekofie sa ma ne bi wo omo ye wad ene omo kra no omo sie no he omo dressing na omo de ba na se ba kwe wa nhunu wa hu ade ne hye se andani kan no ene ne yedi pie o me se ene no an se jagara kai ne yedi pie na ka krodua yimu na sanda nico said ye na shemo yes I ya port ma yes I shot you top tintin ka na top is wa pa yo tinisa wa chichire esinra so na ade isu sa bra ni hu se ni mu ade se nika o se underwear o se de ye o na boy ni ma sashos na de yi boy ni mu se boyi ya draw o be o hwe yi wani kosi emo ho na wo so be la o hwe yi wani ara na busa bene yi na ma oba be se ye kra ye hu ni esi e kra se ye fani Jesus Christ
na busa panyina yinama ana manje ana na me say ya body pashi na me ba oh eno no watwa ko na matwam ko vini sa yan kontem sa yan tanku uchi break kitwa bi an me say ya maun na afeni awosen aguye na wa ba besia enti we say na o ka say o ya we se no kunu na abenya enti de wasi aye wo ho no we se no kunu na abenya sa nse wasi ahyehyɛ wo ho na mo che se bi amomo de ne suso no de na se de bo na mo cheche nde abo ho na de wo bi ni we mu sha kire o se zindi e wo me so be se wo nsa de ba bia ne sha me ka de na ka inji ensa eni ade na ne kase na kire ne de ese na na mo kana se ne kase na de ane da fere nya ne kase ade no pa ye wo mu ahodo bia ne ne de ne ayi ba wo mu ahodo just another Moses shape na no producer I catch say twa no mama na dan na ye kan almost I kind of for mo ara mo si ade me yakusie kumano dabi yakusie kumano e dia ni nyaepe ni nyina dabi na no man ka se nyabe almost the kase eno pa shape no bia producer ka se me won say me pacho mo ga nye ya ka se twa enti no ada no oba ye no na ye hwe sade na situation ni sitie na ade mo say pa for me brango ka dia ade mo say sade na wasi esitie na wutum se na wawo awie in fact ebia ne ye kase bia wawo awie no obi ti abonte a obekase na mo ha moni etia ye ne senka obia moa because sade osika na asem ne kokoduru ye no na che say yeni a yesi a yawo ne de sade na nafu no esi atia ba na odwo so ntentem no ohunu moja de ne ehunu so obewo enti obi a me an kohwe ne ba ye no wanwo antoa ani ade a yesi atiefo se wo mo maye bibi kakra na yemfa entoto niema emfa ma no because obewo yetiefo nso ani ye hwamo wo mo nim ne ya yetimi ye wo mo enim ne a se wo mo ya adoye no a ye enu nti wo ma popo wo muti kura etiefo boa ye ne a ema yetumi enya kakra sika kakra na time no shade because enye appeal no de ba ye ananya samoa no de mo bema no a wanyin se no a wonfi no wo bewo no na wonfi no ontoto hwe ni ade no eno no de ba se ye nhye bema no na nko wonye bibi ye fra bema nkra ye nya no Besine there be on fair back ye fra na on so phone no I think that ni ya any your friend so on use phone bema won use phone and she say ni nua nam aha ni nua nam adum ha na wono so wo ayi akase a mpacho phone eya hwan dia me na phone ye me dia enti na me de me phone nam wo enti wo kase a me ye da ne wanya call a ye hu hia wa ha me ye da de bra wo enti yesre ya matie phone so esane be hwe ye wonom eboa ye ma me ba ko wono ede niema ebi ebre no na etiefo nso sika omode ma ye no ewie ya ekoyi ya na ede ema no enti eniema no eni MC afagu ho efa ema ye eniema no di ode bawu bia wo di ode bawu bia wo na sister no ya de pa papa na just di obeto aye bia pampers aha pampers ne kakra bibia rubber ya ye de ko aha pill ne sane ma no ene bi obeto bat enkura ho se support se tawo se ayi oil like 4 sheet socks welcome I say shop yeah shop and also ebi ewo mu che say bibia bi ewo mu na ye wie yesika ba ye no so yesan ede ema no e ka ho se nyame adom wanya we nti sika ba ye no eni bomode anso de beko niema kakra fa kototo na fa bi nso eko hospital nti owa homa ne so ya ne nkomo sule ma na what to say na me adi o mako okay sule na say wo wen hospital no hospital wo hospital here for hospital
agogo kwan so bia agogo kwan so hospital bi ho yo na afi na wo aka wo na wo kwa wo ana say di enti na wo ho oh that day na me ba mbo koye na dada na me kwa na me baba kuna me ne ba ko no yele mani trafi ya kola dama ba ku do me am so tin so mojam ti sada na ma me bi ba se do odine ko na mo ko bo ne pania ne ti na odine ko ana me chimi kire mu fa 94.1 FM sada na Ezra 94.1 Friday night wo ba tamben see on Andrew 2 hours kala wo fi akoye na nu 2 hours kra na wo ye oh wo oba na bema oba I see none of oba and none of Friday na wo ba ha Friday na wo ye ene ya wada adan na wo da so hospital BBS ya na surgery ya operation that's an person for sure too nti ye ni CS ye ni CS o no man ke se kokko fie ne dada ye ni CS nti na oda so ho adan na wo mo se die nti a wo bra ne pa ho chei ana say wo bra wo so wo free hair ko ne ade nti na akra na ye mre ene ade nti no mo ye CS ana no I am BP no shop pa na wo BP kosro tina was ye CS okay na if you ada no abepim sabe ya wo ye ne be ma no wayi ne ti aya sabe ya ho won si akra won si akra tell you ma hospital ho mo friend na busa kenyi friend na ko ma mo se nko mo ntene dai abusa kenyi no kan ya so mo duadua mo ko ne djuma so penifo no wodi nkoto jabo ma ni se enya bokwa na asa ni botom na enya de ono pa na hu fa Ezra 94.1 FM oh Sule line mu asainti no chi aho kakra bi ma hwe yanko Until almost on Sunday, we become fun to say, and a crime, but a common sentence to the power to make rather finger. And then hello, Sule. Mommy. Emu asasa yente wonka ye. Aha, well, isa friend no ebie mama na ye ne no ento aso. Hey! Na wo se wo botomu nyede. One to two be a year. Woman ni ba no bosume nkron botomu nya bosume nkron ana bot wa wo sisi mu dia ya bosume nkron e kina na 1 week o kina na 1 week oba aye no operation si nipa dwan wo free ha ko ko ya no ko wo ye within 2 hours hello Sule aha wo se wo hene bi wa ne busu apani ayedan Aha, omu na akotwi no nti omu ko omu yese nkomu tina kwa shop station. Ana ne mpanyifo ne gina na mso na omu nya bute aya ampa ne djuma na akọ from there be dem nsan bebrebe. Ana omu sin ti se wontimi ambe twatwa hwe ti sa kwa ka ma brado won. Nti omu fe ne senka ne won pa bibi no mbe tia no mpa gyan ti kan da ma no kopim te de ndi kwa kwa ne kwa mu di na se nkolem odan kolem. Onu su da light yim Nina menso ya minti akoye nsende bre was a part of science or ya lo mun fanta na nya bokwaye na obepe jani sika kwase ni eni ne ko be 4 days ni on fre onun sha wan sende ka pra no fa na wo sunya no na ya na tida sende si no asa na nda ti se jani wa but be ma na busuafo de se ebi e wo ha enti no se be ma no kra na e ma ye because was ne botom nya ne bra ne na busuafo aka bia so nsi ho obia ni ne obia mba to hene no kwa na jawade ne na sisi pa dropa ma mi dabiti sukwa no asa na nya dia akotoko emu adi tinu wa fa na jame tata ne kakakra na ya no odi Wamo amukopa achaw no nso nsi ho e ma no se na dwuma asenti no de be mo fa ne nko police station o mo so mai
Yeah, but Mumbai, Papa no fun na no sending me stranded to the same deep minji di na me fan to talk to on kwan ni ka o ma me stranded to the and then for this kwan to send the man. Na sese wo ma no ekofi a wo mo ne be ma no na wo ho ana wo mo nyina wo nche hospital. Ba ku ne de royally ya na ma me ba ku ba ji ni ko na kitwa no so no me baba ya na ba fa no ko. Ezra 94. Wo abusuafo wo wankasa wo abusuafo nso enko be ma ne ho. O ma ko no ho me wo fa na ko no ho so no man ka ko ye na nkomo ti na ko no na mo kwa kan ya ento no so da ha kwa be hwem no so me men kama kuma ntom na me bisa me o mo se manya pressure nti me bufu bebre da ba sa ba me da me ye bi ye yimi ya o mo de ne o mba ti na abelo enti me ntima ka so mo se me de na ba o hwa da da o mo kura ma ba o mama nti o mo so o mo ade me da belo abelo o nti fire na me bo se ra de ma me yen ye ne me da ye ya ya ba ba ho ebe o so mo de ne babela nti me yem pese obehu no wa bedane Enti sese woni mbra wo mo de bayi wo wan ra efibia be ebia Monday ni ho ana Saturday mo na menhwe ko sa kwa no dan kolo na menhwe ne de yayi ni bia ba me ni na mo nti ka bia na makofre no na mo asa ni yem na ya me akaka na sese se wo free hospital ho a wo be ko baby ana wo ne be ma ne tie no be sa akofi ho ana se wo be ko wabusu afie ko me wo fa no na wo fa na je pe ne se bra ne ho wo se yi na membra ho ntimpa na mebo sese kan ina enye izo mako 94.1 FM. Ba meji wo mo nya mba mba to ho nya man keten ya akwa no so ma me na ode ne ko hospital so ji mu 400 cities na ode ne ko na ndi da ka ba sa no mo fana na ya ka kwebe no asem 50 cities 100 cities na nda kete ya ni sika ko ntine mame almost would attend to the father umba father usu ne lori father ba ko le send ya ba meyi atede ne enu so untini nti yeyi ni anya me ya aduma mi wo fa de ndo ko ntine hu ye yi ka treja a charge ba 2-3 weeks dia na me wa system sa ya ba mu nchen na wa yi wunyi ni se wo ho chini a abrante wo be sa akọ ne ho biem ma bla ma bla no Mama bro. be san yi woduro Daddy mama bro. Daddy your san yi address kan wa na ntumi Dana mba kwa me na me nda omo jina me so sa na me frɛ sɔfo na sɔfo Elijah na me ne bonfire sa wa mo na jina so omo abunsanfo ya therefore for ya omo ja so wo da yem omo jina me o jina wa na aka de kyerɛ wo omo se me wa mama he so ampa CS na na ye o be wa mama hwɛ CS o se wo na o ma ni nyina ya wo okay mate etudia ya beko so a na ya pusu na homa no na be ma wugidi yesa wunya ni bibia chese ahye ne panti na o yes ane ma we Ansem dana min nje no na achen awunyi nsaye na wo ne na anabie mu no aha nto si me ma sai sai ne ma min sai ne de abo na de ma sai de nto de sem na busun sem na sai ne okay ada wo ne obi so na adwuma sai so we say na o kwa na ne kra ne ra ho se de wonya dwuma yes se ono na ka ya na se wa na wo de wa adwene ka ono ne kan ono ne kan simpara me bonya me ya dum ne be dru ho a de wo mbia o be kan wo ne be ma ne kra ye dwamanfo because be ma wa nya bia ni ana ne kra ra ho nti na dwuma sai e de wonya bia safata bia ne se wo ma ho kwa ma wo ne da ya nyinsa ya ba ya wo hwede wo de aye no na wo wi anu asa abeda wo sa ne na ensule ya wa se de besi bia no ye nya be ma no ana ye te abusuafo nka ye be ma waso ate se oba ho nso a na wa ma ya so ate na busen number bi kura on ka me bani ba ya kwa nka me mane on wani mo me na dia testing
on the na ne blando yo no kwa de o si o sana memetin wasu ohun ko na on peke won peke dante nanu bi me di number no ma me wo fa frɛ ya abele sisa wanfa etre na omunya abra bi na drani bisa na enti ko bi obaba bi o so dwedwe hu ni pa ko se ya mumu ho de on fa ba ni pa so de obafa ya dana se ne papa ye eni nachi ne papa ye ni nachi na dwempa na koma pa eni nachi ba bi obeko bi anti sule ya danyame ase se wayi wa free mu asumdwe mu why de besi bi ya no bedi nkomo matima ya da se Pastor Julius wow 2 hours say you free hana Jana etoda de kan ya na kofufi se any ha na adwuma no ya chenti no obi bana se de bitime esibi ya na ya na yedi ha de kan ya na sa na te ma ebedi kan da nyame ase yes ebani se na ya ni je ebedi kan da nyame ase no kwasa me se ya ti asemboni anke ti ya kenye ni se but everade ti everade agene nkwankura amaye ya we got 2 hours a day ma you ma delay kakra ya mo chire ya and don't forget say awon normal operation the BP to operation yes it tells you say from between time of free and 2 hours time you and CS and say when to me anu ho a ke be born be because CS so there but I'm say on one anti asempa nti yes sir but me copy doctors in nsem at the time na o mutumi an operation etimi yi abofra no de my sabra abaya son no be ordinary 2 years e dey ready ase but ma e dey ready ase be ni e ba odwan ho mututu be ba na bo odwan yes actually week we aponche chen na se na pampam bo woni di week no ni di da mama yes I want there we Satan yakura award there Satan akura preso bonsam na nyame bon ba asasi suru kwa bonsam na akura award there na oyire timi awo kekan kwasi asemo mfichire ho se ubotom na nyede na wa aboa ubotom nyede nti se unidi we are down food we wetin sense we dey me da wo ti bia ma mfa fam bi mfa komkoma na me na onfa bia de be ma bema bia da bo show so nipa momya musa asule we chese na on pe ba no but so twini mo no mempe no mo se me pe na na anya me ya so na show no na punish no sana me ho no sana get a problem get a serious problem seriously you see no abusafo no problem here because ma me nya sure say we nipa da sani to a nipa of conscience oba under operation not normal work on like say normal word normally we nya wo wi a bi ho aya na nyame adon be wa a day na say it me you ntino wo ahode ne ade but operation eyi owo ni nkwankwa nta yetimi operation wi yes a particle of debe ni bi akam tower craft ni kam bi okọ mo cutting edges tools ni bi it me kam now about me through operation mo ba almost so ba Friday channel week na what appointing by winsi ho hey John man na Ghana na nkasa na yakuru be na etime hey na busha for Ghana omo ni na busha for na ti ne brand ya fa no a waso ohun ya awon fa no ompacho tese na woni bu na ya tete awon na wo bie wana asada so ya tete awon na wo bie ba won tie sese pa osesa na yire akọ situation ma wonko na ye kra nya ye nkra da wote akra ni ye Ghana for mema ni bino ma mu nkan yo Ghana for mema ni bino boko pa kidness na mo ko fo bi ba ya na chese ye mo je pa na mo ya pa je fo ya bo mo pa se mo ko na manu sa ya se da bo mo pa se ko fa obi ba na bra be kunu ana na mo ba no mo ntimi nkunu afa dia mo pese mo fa kwan dia so na wi he ko ye wuo
ana de hey oh no ma oh no hey wo nua no wo abusia na yebekina ko police station de not me pa achew enye nipa na gina pa achew problem of enye nipa ene gina pa achew problem of you safi ho ye nware problem of you I'm telling you because ma wo de yenyi sabi aponchi de kra nto nchen yenyi man de kra nto nchen tima abusafo na aka na enyina na wo fi ho ye me de ba cho se we ye me amotu na ye mo ye me ana me be got me just me fo awo me ana asa na mbese mo kire because what they say we no cry aponchi a ene mo mutumi ka say ye nua atade o ya aponchi nti munya la go de me say na bi ga nka bi osi naba niku wo ye gege chie se ni din tensa no tie ti mi ra mesra wo David menim kura say yine ho firi eti say abusua no say we did ntwia won so to obi ntumi mfa kan ko ho say ye kwa ko hwese ye anya we kura no say ni moja say moja na da ho no nti ye ba ho de oba no kwa ho ye oba no kwa ho so ye baifo ena nti ye ba no so ye me ya tiase ba ye abusua no ye ba be hwese de akra na tie no kuro ni nyina ne tie odo no tun so dia wo huna mana o de yen na fa woni to yen so aha o da bibia ni o de yen na boya mane abusua o de mun kana sa ho na o de yen se okra mu be daada na kwa ma eno kwa nka to make sense ka be kire se abante ne da abusua na woni da mu ya ye ya se abusua ni na ya na o ma yerebo ya se abusua ni na mu ya ma o ngo sa mu di se ni ya ma na ne bawo ne yawo bawo ode aduro na aye awo 5 days obanti obawo ye ntia ko tu bayo obanti na ko ba ye ntia ko ji aduro se ko benio se ko South Africa se ko yio na ko ji wojo ana de besi wona wo ye na wo se na oba dia me fuma duro no en konko ye no se ba ya na wo ye ntia won ka ba bia no o ti lo na wo kro no na Saudi se wumpo ana wo jimi o papa no mo Saudi wumpo no wo jimi a unya mu panifo Saudi okro wo jimi a obusu pani so ye ko sa nana ye ko sa mo fo bo no twa tesa obusu ne ma ye dem a obusu bia wona de bia na we na konde obusu nti obusu bia wona de ntemu kra bia mo ya we na mo nso mo ya nyansafo ne titiru ahemfo ne obusu pani na ye de obusu nyina asa onsa na asa ma za fere kra mo ma awu betumi afa nsuo hie kakra na wato pan no bi kakra bi lo kakra na mi lo kai da tisi ai na wa do ni re kwa wo de mese men fata tisi kwa wo de men family kwa na present your body as a living sacrifice keke just present your body as a living sacrifice keke hospital na so hu na mo ba no we ncheche se anya re kwa mi kura busuafo se mi ku yare ya na busuafo do mo nya yare fo na mo tumi we dey brother mesra bo awom na se se na busuan ba ya dia ne om da akyenye e wa de ko mo mo awai na bia adom proma mo na ma mo sebe nyansa ya da dwena se nipa na we dia okay we dia ya braso se twa ye wontie na ye homra ye ba na kria evangelist and a face capa the one dia beto so na ye de aka to so amamo hello Mama omo akoma ene nkura ni nyina na ne ma nketwa mienu omo nko school omo ti fie o da busa omo ti me kasa o da busa omo mi donya me ka menyin wo mo papa ti ase ye adwuma da bia nso so de koye adwuma eno ne ma nko school me ye adwuma no break ye mi gina ha se mi gina o ye adwuma na ya na mi sisi ana ma me ni hwe wo so sisa da ma wo hwa ma brent nka me ndi ma ho me nya me sua me ana ma ba me suo mama te na me ko tsana na me shi bidie nka kra nti da menya no enum na ebe di na nkra ndi bi ko da ma anya no omo nko da me obi na omo ko first no wo ye ena sese yi e bia woni ne na ba 9 months ne ohu abufuo nti no se me dia sign wo bia no ana me sa na otie da nyina sa eno de mfa hu sa
saa na ɔte ni suba nya kete suba nya kete suba nya ba do te ho poli 9 ba ko efiri mu aka 9 ba wo se ni suba nya so me fa se setable krokra na wonya wo ade mpo oye ho ade ba ko na wu ye na ye ba ko wu ni oye ho ade so onye ho ade ba ni ku wukru no wanre wawuo no kafra ono na ye ho ade ba we de wonye ho ade na bisuani ba ko kula ye hwe na wo kase be ma no epenu sam eni ade na ebia wo beka se oba no wadi bi bai na on se wo kase nye ba bia enye nsem nyina ena obetimi abia mu enye nsem nyina na obetumi aka nia de wo bro so kira ye no ono ankasa no na yinti ni safety nti no ye pese ye beka nsem nyina ano eden papa na menim se eduro no ode ye den ana wode chame ma opema Dabi Abia wo yesie de mintimi hu ba fie de me hu ne sa ena wono so a wonyi obi a wo bie ni fie like akom wo bosom wo mu fie wo ho oh I see kase pano kwa o woni bra panyina nkasa me di ne number mama o Mintio mpese mebogo emokro bi asudin che ntawa bra no kwa medine ko ye no medine ko ba bi ada na maguo manu masempese me bra mu hunhun na asa na me pa kire sende ba die ba nsam bebre ntama na me dreams ni nsuo mu nto afisa medine ko sa ha me ba enno no afide dwana asema ni asra me ho omunto enuma na me jaya na konya adwuma we na me jaya enu no ton na me ko pe adwuma na me de minti ase ne se wo hu sane ma we nyina ba wote ho ana aduro no na twe wotena ho se aduro se sanzo da wo hu se minsu me hu this amount se empire bi oba me rerem and they said we say wo hu se me be font won kama asem kra mbiem they say wo hu so bi kum ko be hwa ma ya kumi o mo ni bo bi ko bo am ko amasade na akọ na makogu nani ma ase na me yesa na obi wo ni ana wo sai na ama adam mo be no odi aboa wo fam wono otira ye no obo ho ban ho fam sana wo kwa ntena ya otetemi na odi edu ada tema wonya mehu wo no na wonya emehu wo na wo ye wadwuma no na woni bambo me wo bambo enti esi de no obo ho ban enti wo se obo ho ban de free wan sem wo se me ba no ma chichiri na kobo aduam wo nsuom ti de be se wan shaland na akora no be wudi ebe de be nsam nso akora eno ne oba de yen no to ko ye no na o ye deni no David do wo wu ye no nso sto kwa manya no mpo Ezra 94.1 ya o dimi afam ka we kwa ma ko ade pan kam to me nyoma ye nka me nka se wo ntina man se nto ne ma wonto sapo wonto tawro wonto spirit ba ku se kwa me nto me ne ka pranso da ba bia na so ne be ma na nyima ye ka che ne se akaka na wotan maso no ma osikai ma kan wo so onni bi won ko wi na ma mi ana wonni bi wo da motimi nya na nka oba ono na num tom na wabusa se hospital kwa me nko 9 months in the hospital kwa me nko minyeska me nko obu nurse ni number o mo pension met mi da ma no me na akasa na o mani nyina sa na net ya na se last one yi se bia o ma scam wa continental ne se wo be wo obema wo scam wa kototo o ma ho niema e de akọwo ni nyina sa na tie na je se etwe no ni nyina je se agesa mo twe no ti ni nyina no nya 9 months ya sa wa twe no ana say twin we kwa me started twin kwa na ma anya be 4 months ko 5 months because da me ya adwuma kakakra na na nkra ni didi edi biko school ya wotie ya wo betimi ya wo te se kwa na ya wo wuntopi woni be ma na da so de ye nan and then they say we me say me call nurse nse me sra na minister woman waja me sitire koko da pa say aya me yama se be ma wo se wo ye be ma a ono no okuta ne be ma wo de nyem oba na wono a ni ti no esi ponkoso we de si nantwie die so ni ti no esi nantwie die so
because nantwie kura no oba kwam na wo de ade bona ofiri kwan nim ekọ baby a wo kire ne kwan ne se wo nkọ enkohyemu obekọ nchen wo born so abanyana wo de ohwe ne so mfa aba enka ne to kakra bi obefiri kwan ni nanka wasi baby papa nanka wasesa na adwene ye de kakra na enipa da sani na wetumi akọ oba wo ankasa na oba ne ni nye wo na wa wetumi adada na hwehwe nioma bia de na twe wo aba wo na wo ba no so ani age wo ho na wa da he ama wo na bibia wetumi de ye wo ba no na bema ne ho ani wuo na wo ye kurase ni pa ye bema wetumi anyem wo ba na wo ba no ebe wo na wo si mintumi ama wo kete mampole ento hwe wa abraboni bema ne ho ani wuo ba ko pa no wo wetumi abutu wo ba so anyem no na oba be wo a wo se wo pesua entumi nko ne ho wo sori a na wadidi na adwuma be da ko ya ama wo yenche bema ne bi bo ho adwuma be da ko ya ama wo nyame ma wo nya bi da adwuma no kra no wo be ko edu so se ye de ma wa nipa na mfere wo efiri se wo hu se bone ewo wa adwurim ewo wa komam de nti kwa wo kwa adwuma na wo benya bie ne se enkura bi wo ho enkura bi na wo hwe wo mo no ade chi na wo sori anopa na nyame ama wo anya bi a wo ntumi hwe nkwala no enti ya wo kope wo bonse wo kwa erade enkura ne se erade madanya bio erade madanya bio erade madanya bio se be ya onu nyankopon so be ma wo bie se be ya ade chi a wo benya bia to nkwala ne ho ama omo anya bia ye de ewure omo ano na so nkura yi ana wo didi a wadidi agya wo mu wonwene wo mo ho akora bia soma mo akora bia nsoma papa bia ade na egumu mo hamu egumu ntohwemu mo na mudi begumu o enti se wo ho amangumu a ade be bone ne wo mu wo ho amangumu a oba no onyem wo na wo de bere wo ba no ena ono so wo de aba ne beto ne yemu ama no kakra ama wo na wo be so ne gumu na nyinsen ne ba na wasa atena se na wasa ate wo baabi na won nsa ne won nan hwehwe wiem wo se me manyem oba ne no ano no me ma no kapre se wo bewo se ade ne beto wo kwam se die ne besie unsa da ma ko na me ka se ababa we kura ye wo bibia ya mane nwunwie na se wodo a akora ye nka ne yem obawo ma akora ne ho akyene eti se wontume ne ntena ekwan na ode me nam so no mesro ababa wa me man ubiem na emo me made mehwe no eno no na wo betumi anyam na wonse na wonse ompese wo bekọ ba bia enti na eche ye ne busasa de na watena wa acha ansa na wo yi wuti fia de yi ebe wo abeto ye so yi wose na me mpese mekọ ba bia enti me friend na busuafo bia na nka me de tototo wo mo animu se be ya nko mo bebo me so matena hu nse se man tumi to a megimani so ani se mediri mirika ya medwane be de ebe to amu ampa dana so wo ba ye ya ye kan adana so no obewoto ye so wo ha nyina ye hunu se wo ye ne ho hwi ye nya yie wo ye ne ho hwi ye nya yie adan na wo ye sa ade na wo ka se miniska na wo niska no obisuma watopabuo wo kwanche den na wani aha na wo ye ho hwi ye nya no obiasuma hu ba ma wani tin sa ade wo firi hefa tawi adai na wo ye sa ade no ada na wo ye sa ade no tawi ada na wo ye sa ade no wo ye sa be da brabo akoyi ama wo wo ye sa be da akoyi ama wo tawi ada na wo ye sa ade no wo be bre wa brabom sa na me de ya na me di hu ya wo se abusua o mo ma ye mpane so o mo de hye se wo ma ye mpane so wo de hye a wo se wo be ma abrabo no kra wo be bro da bia na betumi apa acha wo sa ni ya fura wo chena no be pa acha ade achi ya no be pa acha na wo su uji mi na wo ji so na wo pa acha na ade ne enipa ne ye no sesa ye da bia no mo ma na pa acha na maso amo ho bi wo ha obi aye bone no esese ya pa ne hye kakra no address no odirimika we de me emfa ne ntum we de yenyan no na we de obaye de esese wo ye ankasa amre yi obaye de esese wo ye anka dada oba ne nyam ye 9 months be pem nne anka de obaye anka wonye de esese wo ye
na obe tumi awo na awotwe ya na operation na awotwe wontumi mfa wo nansi wo ochena ne na awotwe no ano no wochena ne na awotwe bema besia a wo wugina ho a wanye moyere eno ano no womfa wo nansi ho na wo twen de wo ho wo twen de besie na ya baba be chena ne eno ano no na wo woko ya baba chena na moja say we dey opaacho na wo se ne niema nkoyie ese no se niema nkoyie aje yama nan nanka wo se niema nkoyie ne nanka abusua magege abom nanka mo de ama no nseje ye tawia wo se niema nkoyie entije mo paacho no nanka mo solve problem wo na mo paacho na mo mpese ye be punish no eye dan na mo sa be ka chese mo ntumi mfa mo nan ensi ho ebe pem saamre ade na mo mfa mo nan ensi ho me pem saamre ade na abusua mo ya saade no se mo ma ne tena ho ye kye no na otena ho ana anka mo disika ba ko yi no ya be sa kye no yen mbedu o hye bia ye be sa kye no se de tie bia ye be kye no ye hu se wa hyeda se ya pa ache wa ma no ene ya tie se nipa nuane nipa ena eye de ya eye oba woni ne awo ma se wo hwe wo mu ena ye tie ase ye de ma na sa mere de ye kan ye nyina won se ani so e ba pem wo kire ne na wo tweda ye twen ye afei pa ne ye be fa nyansa de ahye wutirim enipa bi wo se ye de nyansa bi wura wo mutirim o na busua ne ba ne ya keka ya adwene de akire wo sabusua no se obi etutu ne ntoma anase so obi ka no ho na oba ne ya keka ya adwene ne de akire wo mu se wo de wo hwa wo de wo nyem wo de no wo hwa wo de enti wo ma no mo ne nam saa wo pe da mo ntira mu omo didi nti aga na wo be ye obi de hia sa enti saa se ye ne saa de no na mo so mo ka saa asam ne kire na ono kro wo kwa ne tiri be ye dududu but mo ka sa ye pa uchaw munya abotira na niema ne nkoyie na de ne nko niema nkoyie wan o sa brabo no bibi koyie msa ma no se de niema mu ansi aye de wan ne se nko ne fie bie na so obi abo modern se obeyen kakran emema nyina sori a obi abo modern se ne ba betumi akọ school enkwara yi ne nam hokra wo mo yare enkwara ni nam ho mo yare o mo tumi nko school na hokra wo ye be na wo ye nipa be kwa na mo ko oju so mo jansa oba no woka ama kwa na ko cha na o sa de ne ko house na be ma wo ye be ba wi as na mo brese ya ayo no me wa bra bo be da akoso enko ye da no me nkora no ma yo bo nkora na yo bo ne to me asore be ma katachie to me asore from anopa say na wo man to me nko school be bo so me miensa enan emfa wo wo hunu ba bia wo mane nam na wo sori eno ano no wadware apie wo ti me fun kura me yusu bi ono kura le mane ye wudini no fun besia ba fun e yesai fun e yesai wo yusu fun na chese wo open na we to me na kasa na wo yusu fun na se nke be kanya asase ma cho se ye frɛ wa je se ye de nam sa ne branch wo musu ban pe nti wo frɛ ne brand nso ono so dabi ono so se me nam ha nti wo ba ne brand ne dai enti wo de saa de ne nam mo brand na bra nanka na se wiye no hunu wa ho ano da wo de nkola begu asase we so na so wo be ma omo abra wo be bre kura asene nkola no na wo nkola na wo hu nsa wo bro ba te bia na nyame ehu omo mobo ba wo so wo da ache na wo ba no nyame ma wo hu data no ya merememe na wo da ho aye do ya hwia anye da ye nya yie enti se wo betie ye dia on hwe no hu yie na nya saa ye se ye ba pa ye ni asoja pa na ye ba no ye ne be ko asitire o ma nya nsa ba ne tirim me da say evangelist mame we kai me say me master tiasi na me didi wie na me kasu na me se kwasia na nyima wanye kwasia na nyimu a onye afa ne na mati asese no kore pa kwasia na nyimu a tintina ka me master ekume Ezra 94.1 kwasia na nyimu a onye ampa na nkatawia na nu ya ya kan ya nche kwa ne kan nipa ne se mema se mai se na we nyina ya kan wo ma nipa ya kan wo fra mema oda onwe onwene ho team na nintina bonunsa osore ya enti wo kase wabusuafo igire se wadwuma sei wo mu kra no obu papa ene namfo etwa wo hia ya moamo ampena me ya nche na dwuma sei
and so no peko wood village wo wadi banku awika wuro ni tiri ho agi nkuruma agu wadi painua Ezra 94.1 bibia ni wo ho enti obi ba na wakofa no na wasɛn ne daache no onwu mmofra no nso nwu na wo de tena se na busu ya ka kyerɛ mu adua di abai di botachi ye di boba mu onua ma no obi be ye wo mu bi obi ye nua obi abusu abra dem na so oh samudi hie na sabi ni tiri na ntwitire ne tua so body na enipa but ente se adenti na oba class won pe otim ko ye ne duro enemre mu paase oba se won pe watimi akoya ama na dwena dane fine wanya de wo pe wanya wi afi treatment so mi ti da ti mi an su calculation 50% nana ya me wo no me de ne kwa machi anopa be 9 no frem se wawo si mo na me ya those days and you could ya it's when you say then three next year so ba when na we jan ho no jan e kotra ba bi say adwuma na asai na kende bibia when to me won jan kwa because ojan pia bon ko nya aduane se as so odi bi Makame no akofa emema yinu aba no ne nakoda no mu tie ya ruby no no ayi mu tie Jacob ma ruby no mu tie no mu fa sekan ni aba ade a wo mu koye krom hofo no so makofo mu nu aba na enti sister woni nu ama no emema no ma mbokwa akochi akwa we atia na mu nu aba hweti bi a wo fam enti ya besre emema no a moda ne nkwasiafo no amonyem amonye no munyimu a monhwe ba no so ya basra mu munya nyansa o na atemu da ho ewiase we na okwa atemu da ho so bada da oba ne na nyim na se menhwe no menye na mema oba na sofa na akola no so ba sofa atemu da ho enti monhwe ye na de ba wiase ne so mu afa na mu kom so munwini o mema no ba ya mun kari wo mu kakra wo de dro na ya okra no a se wadwunu mu odura ena adura na ne de because yankola abremu yakwa hwe kotre ne yesi yakwa forget na yehwe oba wo yedwa obantam ho na ne yakwa pekotre ne yakuno yakun kotre na ne yatwaliti no ne yahye yatetawa yehu se ba bia wadwun so agu ne de abegusi yesi ya hen forget enzo ya bakọ bokom enya adwuma adana bakọ ko gina ga nanim sa woni no ka bibi ade ode be ye osada no forget ane de yin
na wo watimi achichiri obi ben nya no a hwede to aso no na hu se no wo ye bema wakwa ni mu yes ye ni bema bia wo kwotwe mpra hu se nsuaso ya wo awo bem a sika bem e ka wom na ni nyina wayi wani ana wo ja obi ba wa wo na wo twi ni chen na wo twi o da hospital se be dey se be yi no ye be yi no kura ka ha ne betu yes ya yi operation etiefo na refo da woro makakrom ye ni nyina ama no ene so wo ko ne ba ko twahwe kwan mu wo se de ode ne hospital no kura je 400 I see no de koye ansa na kakra odi ko duru ono niema na maame ne de buy kwan ne se ka mama sika na de kwan ne ka kanu ba bia wo kenso okoduro kotowe asa sisi wo yede aduane mpo kabren 20 cedis no fanity obi ba ai na mema bi trimo odensa mema bi ye pesramu enya me bo won ba so mo mebo aye ni o wo mu ni wa hwe tama wo pen ni nada hwa akoma si wo so enu wo che sika cheche yamani nya ro titi free mu nana apecheche o na sika no ko baje na ade o ka be 5 cedis bi as factor sa credit na wabo na wo titi free mu ye besre nipa ye nipa bi awie nipa e ma so ye nipa treatment e dey ma fam ye hwe ni yi na ketua wo ma me das me so me das papa sika pa ma era dey asemo me hu ye sa no fon komo de agade me wa enti dey enti na wawo enkura me ensa we nko ne ba bi o obi kuna ni a ono se me kuna hu enti na na oya young me kuna hu enti me pese me hyehye me niam yie na niam akọ yie mami a afa me ware ama ware o ne ba bi na onya na adwen so obe ware ana waba be ha no agege no akwa nyem no ene na wo na wewe adwen papa mese mama yesache na ebusuafo ne beba we kranka efe oba ne anka yesache ebusuafo ne nyina aka because one ye di kan yes ye kwotema be pa acho ye hu de ekosi ye na we kranka efe nyame ya admo yire ba ha etiefo ehu ne mobo atam ka ente se e di ama no atam ne ma ente se e di ama no ntika we kra o ha on sen boso me nkron wanne mo ba boso mo ntimi ambo abo eska no obotomo nye de na wo so obotomo nye de no be ma de na wosa wo ye e de twa wo ne so e da ne ye ka se o so mo madwa ne ye be ya no wakwa akosa eno no wo di free awo bi anim na de na wanya kwa ntimi ambo abo eska no because awo no e de ka na nam se wona na we ka wa miensa me bo mama ananan miensa ono aso kura mienu dada ada de abone na ode aye edi ebone na baba we di ye o ne bone ne se wo ba ya oti na ni ma wo wo ba ya beto indomie oti na ni ma wo chese o pen o ememe bi suman na wo mo so na ye omo they can't take no for an answer the chance ya bepel no aka se da bi we ya plan work no de be on pen no mama no na okay on pen no o hu sa so ba na bu na nimtia enti wo so pe bibi e de ye no aha no o de punish no enye odo bi na no de do because se wo do ne pa sa situation ade ababa we ya kwa akogina mi ka onfa ne nyinam anya hwe kwa ya se love grows watimi aya ma na hu se o penati na kotuba bako tuba nyina se medo wunti no mefre nyame akwa fre nyame a anko se hwe wone ne wu wie ye asore na wo mfre nyame na wo mfre no asore kwa menyi ni se wukobi on san kwa asore na beda wanyeska wo mampo na antimi hwe akora ba akwa ne ye ne ya ba akwa adwunso moja na wo kwa nyame amfafi anka ba akwa ko wu ato ne so yi enye nyame na sa within 2 hours otimi ju hospital ho a anka no so ya anoda na aka asenka ho beto na wo ba ko twahwe ewu na ayire so nyame amfafie na ade we aba beto na o ka sa wo nka ho beto wanya ho a wakwa pa acha ma ebusuafo wakwa pa acha ma ebusuafo so abedi akire abepa acha ama wo wanya ho akona nka ye yiwu kra no ya nyafo antuma akofie no fa phone na fresh ye me dofo we de maye obo ne fa cheme wuntimi frey wose 10 cedis kwa nka obeje 10 cedis nko na 10 cedis mpo yeska oba wawo 10 cedis ya no de to na we so kra no omo no o se CS ne ye wia omo didi gidigidi o we let ana omo nom etinka wo bakra efe ebusuafo mo so obi antimi nko ho na che se eye pebi na na pa baba we no we wagigi na akoju su bre ne me ya mede so so wo wi a onko be ma ne ho biem ne wo fa mo nye no
enkra nu oma ya ade so omo so kwa mu de agya ade me ano so the problem e den ya wa say we no eno na ya na ha mi no oba ne bebra na so no so ye nkra mu ni onye ne ho ade untimi nkoji enti ene ano no kwa ya obefa so abeba abeje o ma no ne nyina ya hwe empa ye ne ye bo se bibia nto no one ne ba no ba bia o kasa ne ba ne dan na che se bia kwa na ho ode wo fom ya bo mpa ye se radi mpeja o obre na o se fro ene won obre na hospital mpodo okobi na dan no so no hospital enti se bibi kra wo ho e be de wo awechi nso sensem bebre awechi emu sensem bebre na nyame aye na dom wafa ya we mu nyina awawia wontimi fa wanimpo enkohwe no na nya bro ne be yi abema nya bro ne be yi a je wo ye wo be kwasia na nyima wonye abro ne be yi ye na ni nyina wakatua da ho twe wo ma na wo ye omo saa no sika diska wonya bi da obi ambo odua but o mana wo ye o musa no sika unya ebi nton nsem bi kwa wo na e ton nsem ade ya fa so de be na wo so se o ma wo so de hwe o mo fa hwe o enti nyame so ma bi ma wo nsem o ye wa adwen ye se wo ma no wo na ado mo ba wi ase wo so onya ba bi papa fa o mo si a nyame so be meska ton nsem because em fa so be ba so ye de e ka tro obi anta o e na obi aso nchin wo wabusua no mo ntufo wawo kwane kwaje oba na fa oba no o mpani bi ma fa ne kwama na abusua wa akwaye ne ho ade fane ko na o ma ne de ye wasede wo do ma ba wi ase ye wasede se o hwe o na hwe o okay medans na hwe o mo aha ye Ezra 94.1 FM Ezra TV na Miss Dennis at the message aba was menisofo enya adwen. I don't agree with osofo ever ni igbefo mema wo mo mpenko da hwe baako kra was me ko fa bi ana me nua so ekofa bi yene wo ma wo na enso mu nyina suban ba ko mo hwe wo mo ma enso mo nya na fofo wo se modern ever guys ne de o mo nya correct kura wodi nsa wo se me nkwada na wodi nsa hwe ho a wo se ya wo but ebie ba udabe na ko hospital mo se ebie no and then 3 days we say abie busy say e da once two ntaka kakre apart from the brother asem be kra e she go to me na busuafo Jumo o ma menti aso papa nti ase. O sika kwa ma ko nka me jan life me fa ni nko ba bia nya me na hwe nka makọ tuto me hunu ama. En na hia me. So we ko hospital na ye gu ani ma ase. Makọ nyim ho ya mudamu ni hwe. Me ana obi kasa ya na ha me. Wons me ni hwe me no bia so a fun bi sem bag ma ya se beton fun kra mi. Nyo bi obeto. Jana beti come da sole to na me wo so are che come ndidi sana fa ba pem sabe wuni wo pem for if I no pa be pem say aka 7 minutes to 12 wuni di anya san Quran so di ma me na mi twetesi no mo de mi ja te Hebrayo ma mo di me was kaka me ko mimba ko kamemba kama sama na manya na madan kuya da me won na madwane sana kamen wanjo kwa fie ko amembe durumpo ho na me hu se oba be hwehwe nkura na nanka mesade dua na pie ne so ese awo kame kura me ninu amako afa me ko no kwa case kan e wa hifa ministry mi da babu mi da wo janu wo fie na no wo fie na wo ba ya na se ye ka say wo kwa adwuma na wo ba ye o ba ma eskante na wo mba fie no wa da we adwuma mo kuda no wa ba o ba 10 cedi 20 cedi na week we kwa 10 pesos kwa wa fanto tinani me yale dindin na nurse ni me kwa no nurse ni se yale bi pese din hu jimba me dia gwa me pom ebe pomenti just o wo me panye ni sa duro ni menye ska o ana no me pressure na me fra na media tamana bra bi ya no se wa sandi
3.5 me share my phone so me share na ampa na million ten me rush ko hospital. I just a bread be ye no asan was send you sika. I know omo de call ye na me de call na nurse ni share me mama ndondro ni nya ko. It wo ye no one was send this can ye be ye no send this can. O hwa obahu hospital dudu am ko 9 months na me ni mo jacket kete kura ni ko. Me da mindo adi achi. Na dia kra ni adi ye me. E ya na ha adwene pa. Na be ni pa no wo pe no a. What on the Indomie? Yeah, sometimes yeah, say, but we your banner say we need bema. Send you see be a wobe ware. Wobi so banner say won ware ye na and na wukuru wo dada and na wu won ware na won pe ba yi papa e man ko da yi ye be ka cho say wade a be bi so ba wa kwa mu na won so fa na wo ba ye obasabasa ye so wade ana ho nurse nse ma nyo bi antan minti me ho wosi wanya moja ni bi aka wa wuntimi ngo ya wo twikwa kwahihwa na de yi makaka wo twikwa hihwa no asore so na de makaka no am da woro ma onu na di ma kuni ko nsusa bra na wo ya no am nurse ndo ya de nyame nhira no ya no ya obi ebe se de ni ebe wo se be me yi a wo be se me pe yi a me ko fa no yi se no de be ya me ano de wu no ba de ya ni ye kan se se wo ko ba ko no na se wo hunu se enya enko mienu ye nyina wo bia ni wo ni mo bi trimu asema na obi akoba mu asem wo ba no waka ndedede wo so na obeta na ane na tena so kan ya enti wo ba ko na hwe na enko yi a aye be ma ni su afa ni wa yi apie na wajai so we ya so wo kwa wontimi nko wo ba wo ano no wo ba wo ano no hwe wo ba wo ano no hwe su moja wo ni bi nurse ni o na ebre no kwa nsusa ani make wo tru kwa nsusa no so fa make gumu no wono eye mojaduro kese pa na wo timi da adwuma because of obebe fienti no da adwuma na enti ne bra no woni sa ka kra bi wo betumi ya wonwumere ya asisi a wo betumi ya wo mo tumi ka bi benchira no so ubeyende ukaka na ne bra ne kika nkwase ade ne bra no nware wa lo yire mienu me ukaka wasin an woni bi ko wiye na miana won ko wonyim na aka 9 months na wa woni bra ne sese sule ni ayi ya ka say tewiya ni bia onko wiya I say Marcos, thank you for your great job you are doing for us. Me too, I have the same problem with my man. Meneno awo miensa. But on share akodane if he give money he want to sleep with me. Okay, mercy. Or sister Bema no Bema ni sika kra je say one no dance ansan wo man sika wo di hwe wo mu ankasa eba. Kasi asemsa. Na ba ko so message o no so de bae. Wo say everfo wo say pastor the okan kra de one kan ye everfo eni ayi befo me ma no mo hwe nkra. Wo mo hwe mma baako onye nyina bi onu so wo se ofa bi ne be ma no enhwe akora no na ne kiss sister so ko fa bi no so unim wa hwe na wo onu so onu so sa unim senka wa ni kebe onse sa wo hwe ene na neoma bebre sesa sa wo hwe kane na ho na semfo no aye fumu akuadwuma ti bi wa ye do ba ye fu bi wa ye don katifu bi wa ye do abrofu ni ade nti na no school be na omfa ne nko no nti nkura ni nyina guafu ni na omo do afu no ade aboa ti ya na normally no aye nkrantie ne nkusie ne saa nam no aburu na odo na no bia ne yekoya ma ba bedie ewuram ho ye benya mate semfo benya banche aban de abe nkwan ye benya dawadawa ye benya enti ye bia ni nyina ye fa na fumo mako ntoso aye kai kura bi dobi nti no ara obetete mako no ara obetete ti akohoma na ene de ye he alefi obetete bi ayoyo no ni ade enti ade bia ye nkwan bi ya no nsesawa no ni ade ne bi oba obesi akwa akototo bi ni ade ti akohoma na ne de ye he ya obekunkusie no oba kusie na ne de ba be nkwan nti oze kobodi akoma enso na saa ne yoma ntina nti ase ewu mbade wo the wiase ne enyin no enyoma bebre essa na mako na atimi atukwa ba kuma ase ne ade ne de saa ne yoma no bi ade ba obi so wa yam fa ntete wo ntina eden yam fa ntete wo ntina eden I think said that is but I think now kakra ya ne Makosem adaro ma say tufo nti omo aye serious say o mehwe omoma okay
when so say or Kasa Free Voter Region, was say the things some of my our brothers are doing. If they mention them, I'm ashamed. Okay, also no the need. Was say a kwanya or no any new ever phobia a memano what's here and not just say what the near would was there no or no one ba empeso be worry even the baba or no one ba empeso be worry how no be kwa kotomu and funny be ade achintie so musesa niam bi o as some musesa baby we are say na so dane niam bi Isaac owusu ansa ya fra no o ti akua sa akua kasa no akwen wakati no awadu we onya meo hey ni preku onya meo no say kill we preku fi mu fi na ama obi kura me hu oba bi na se be ma bi ne nam ne hu na ye na o mo sere na o mo koba me si mitumi jira na me so sa be kwa wie se e wo mitumi jira na me sam si we be o be dani eja no ala eza disiko sa oh ayi am ana me kwa anyume ye point me kwa so da na me ba na it is o ma beauty time ba ya besra ne mpla abone na yi na singlet no obejane na me kwa ni mo o se nya branch ya kwa ni mo no o mu ginem wo ma nwie dem o me free as other wa me branch say ana the light ne da o mo so ana omudi na budu omu se me be wana mu se ge no e free ani mu aba o ko so nkese aba boy na tie te me twa mo wana me yin kwa ntia mu de bre na ma jo se na me twa na me ti ko yana me se we aso ni kwa ko sibe oyewe di abre Makosem fo na traso na we so be he wani mu so pa na ma chere da na mo di tan kwa sasem oh je so ebi wo hu a obuzaza na omadwen ye omosen ma he zi now de bia meka mema on ebi ya ma oba na be ma asesena na asede nyame aye mistake but ma nyame onimye yo o ye ma ne mapa nka wafa ba ane ba atena yawo se bi we nyansani a wodwene nim se wiase we e wo homa biribi na waba wiase so for a purpose enti o ko fa ba na kwanti na wonim de besi ana na wonim se wona oba da onim wo mo ho ban na wo yisu kondo wo mo ho ban no na wo kon loss na wonim se na mo ne ko how save enti wo de do need any idea bia say ade no ebetimi backfire eti a backfire then na me do we make o me se ben bia wo bobra na anamo bia wutu no woni expertise e no ma se bi onyansa wo tiri efise ma anamo bia ni pa wutu bia no it is whether you gain or you lose eti the moment the wutu anamo no you make sure say me gain here hallelujah na me lose wa e na me ye tila obi ko di loan e de tukwa kwa abrochi am say abrochi ko to wudi loan because obi aka say adwuma da ho na nkrofo abo ka di loan e de omo papa no de akosia wa na na dan ya ton de akoteka because obi wo do ye na de sabo ne buy 1.5 billion wasted o de ne papa dan akosia wa enne ne papa dan akoshe eyi Togo he what is it kilometer 40 no question Togo how many buy Togo so life no ma every decision a man will take I want a side effect it is possible say decision I will take no e beti ma ba say emwa man ye media adwuma hey people are moving from here and there all over man go for career I say just because of a decision I will take say me move you free station A to station B. So say a holo wa mo wodwa say me ko say station as am farm me e dey na me ya
ma wa bra wa say and a lot of broadcast journalists media ministry no are ended just because of that decision. Eti bema wo kofa ba ene na kwakoda in the first place. Eti one HIV ni wa ba eti one ni wo kwasa say obi a metimi anya bi ene na wanjime na ne ho asore ene na wanjime akasa ne ho sore oni because bononi esi ni abeta ni na wo namo when you sexually transmitted diseases eti woni wo ba koda no ese sa adwe wodi eba sa amamu dia ene na wadwe no ada na wo na ba wa dey the same way I don't know about koda wo ese wo dwe se obanyin na wonyima anyin suo ene yere so ano anyin suo ene yere gu yafunum onyima hospital ene yakro menya ana minya a whole so start a conversation free bebe ko ba school na mo se masa ade ni mo ayede am ka just of my say we na sa 2 years ya ade anime anko fast bi amefia o chese wanyem no ai also be nyim sisi ya mama hoyade wo be nyim sisi ya anko fast nkesi aba sa fi ni amane ade ni paso eso ana me ka kire ma alendia because me nim say anyanyin say na keke adwuma wom anya to pana keke so onyim adwuma wo ho ahia e ma wontimi nyuru bebi a paso woduru dabi ube school fees abeko kochu ha swen kwala school fees e pia bible school fees asa be say akohwenye say ube wie na wa bra bon wa ye say so ya say ya dune na me ma anyu akemede ma kasa ono so tan say me say ohun say ade na me kana yampa e so fa no ho adwe so ho be kire wo what I say edima yante na sa na ntwie ya mo fre na odise na nekua kasa ya wakati sa na ntwie panimu pa wo payini 50 years plus man 50 years plus sa na ntwie ya wakati funi wo ya do keni pa ho man yi obi ma to na me kasa ya na nkofo susu nkasa na so no say the won't be say na kese ti papa no obi ba no so aya sa no ma jo obi ba you see mo de mutimi boni ya che but the man ni pa ka kasa boni no ene ye nka nya twunkum ya kwa ye duru aduru wuni mo no kura fe ni mo shodu pa kura fe na bibia me kasa on mo de nyame na no yo do na nka nkwase afo se de kamo tu no kamo pema kwa mbo kan na nka wa mo ke tu kamo tu tei na kan na nka bo bia na so sabi nkwase afo te samo te me tutu na kabwa obi pebani bi na matwa mountain na masofo so ma ye hono motoma ne nom just because of peba who na media shiro o ya chao kwa reject o peba bi afa na ya frena wakati na otilo no o ka sa wo ye me kofi amete ya o ye wa wo ni obusuya o ye wa wo hu heroes akase wo wiase na ma so uti bi story they were rejected just like you have rejected your son but they never knew say san kwala no beba be heroes that chen and so here we are witnessing how God has brought them sabi onyame do ma ba bedu to say na ntwie wo so se wa go ba o re na ya te da wase ese abo oni bia onyankopon ene prano so ba ya nyame dia ma o se yenti na wo ye na so se o ka se wo nyanso a nyame nanim ni obeye a obema akola wi adidi anom ada na humusu ebaba be gu so ahwo ma me ebaba be gu so ana me kan wa ha enne ma hu se Ghana fo mema ni bi o mo nya mema o mo ye me ebi ye na ntwie mu o mo nya nipa enne sa ya Ghana ni na sa wo fa ba na wo ne wo na wo so wo hwe ma wo sa two categories ida sa wo ye pumeme ana sa wo ye mu na ntwie ene nwan ena no mo ne mada ewo no maka so mo hwe sabi amuompo awo omo kwa aduane na sena no do dia ba bebre ne ma amuompo amoa empo na wo nipa da sani a onyame abo se ne suman se ne seso wadwenya wu
Fobodo. Wojimi. Wako fu bi papa. Aba be na sa. Tina mu wo no. Akuna form ma wo wi ase doso. Ye Ezra chade aya mu. Akuna form ma ba. Mitumi hwa afra me say na mama nkwa. Say wo Ewu sa 99% of a man ba no mukunu wo no eye bone ne ye wudi ere ti mo de na nyame kunkum na ye hu se na nyame wo kunkum ato atwere na mo yere no da so te ase ma na ho mo so mo nya no sa ma akoro ya na edi 80 90 no bro wa poto ti mbegina o je mo kwana na nsepo ni kunu wa oye papa no ko de o nya no da so te ase ya adwene ho Amirasi. Meyama. Na me ya no mo say sex is a game. Me de enye game mami o. Say eye game ma wo a. Wo bebre eya kai se wo na wo bebre no. Wo di bedi agro. Game be no sa no. Ka wakoso yekuma no se wo benyam abebre. Enya agro. Enti se won hu sa no de ne nse fefa wo ho no wo sresre na wani age wo ho no krache ne boni woni tirim o boni ankasa e woni tirim senye sa na wo to bo ase o enya hwe mana hwe ene na abe ya hwe ya manu ene wo ko hu ne ene Isaac hwe se no ebi phone to me ring ya bo a me to obi ncha me to hwe ne sa ne phone to me ring ya no hwe ani mu se ya we mi aso no de acho ho no taxi bia me fro ye man no o hwe phone and o ya no afa no hwe ani mu se ya wa ye che no de acho ho on beso obetekura se won pese wo betekura se wo be ka se akamo boso me so yama afide me say eno me say asa me na me drive wo ohwe phone animu a no ya che no da afide e kire ohwe se de se ringa ababa wa we kwa wa ha dwene dodo ena me say bra o ha dwene no wa ye de adea se senka wo be ma so digina so pempo aka wo mfa ko yin ka nje ne se o minsi amanfo wa he ya aba be fo wa kwa akodiwu aka wo nka se wanyam madam yiso so ye fast papa Adam say wanyam no wo chese wo na sensa na wo hwe ye nka senka o asembia ni ho a nka wo mfa nka nkire ne se o twen na minsi wo mo na ebia ye be hia ba yi o me drive o ye minsi amanfo nti be 5 minutes bi ye be di nkomo aka wo mfa nka nkire no ko be fa ka akire no wanyam no enti wanyam no wonim se ni nyina ye de eye ka baba wa we do hard na say dabra wanyam no 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 ahwemanim madam is so ye fast pa o enam say ye fast fa avo ahwemanim sa wo be hardwene o enam say be hardwene eni wo kunu bre nam say wo be bre pa wo wakonyim wo bi pa na wo fra wo no that time wo be ma so di gina so kim no wo hia no wa miem ama wo a ka ba akofa na ntwie to eto de bia mun kaka ni ma bi ababa wo no wa na wo hia no na wo hunu nse manage ne ho enti wani je ne ho ne die ene ade na amokọ akoye misi enye game kwa nkora afiri mu ba enye game ye gina ho mo ball wo mo bo wie na ba ko bufu a wo to bi fa ne ball no wadane na ni no ye dey okọ ne ba bi ayedi agro na ye dey awie bibia ni mu biem bibia ka ho biem game no ya wie eno no obi so enche ho ne abobo na wie ne mafa me ball ne yekọ nyinse bi wom eka bi wom eka bi anim game no ya wie na mo made agro wo kodi a ede mma ba wiase no eye ka eha wo na egumu doso afei na wo be hunu se oba na wanyam no ehe kra na oda yie because wo kra ba bia wo da no enye dabra wo fa bi dan na ade oba ekohie mu bre na wo bob ka ho wo wie ye na ade kyen me pa acha wo wurim se wa wie wo ade kyen oba na onidi wo bedidi na wo se kofa ba ede aba enti no ye didi agoro sa ye didi agoro ya na mo ha mo ho sa no ade bia no mani age mo ho sa no ye mfa ni agoro mema ye mfa ni agoro wo so ya nya abotere na ka wo ma ne ho e ka wo ho
aka wa wom aka wodiam bibia firi mu ba yade etumi firi mu ba na se otumi de obi ba ko hye dem me kai o crow from guy no de a lady ne ba hye dem yinku a o faya nko a wo butusu a na team oda ho wawu asamo me kan eka hye yade ne ko tumo yade ne betumo Jesus boy wawu wayase ye tare wayase ye ten na wo dia ba be ne suo no ho manti obeku no obutu lady ne suo wabre na yese se wadi kan ba ko edi kan ya ba ma na faya ne dada enti we ba ya no on tumi nyae ma ne ye dey enko edi ho katia ena odi ko wu ya ena odi wu dage on so saa edwuma ko so saa na kwanta se na akire yakopon wawu the nakedness wow wawu eno wada ho afi de lady isi buyi edi asem ni o mesi ade chie na wo hwe lady ye nim na ye che no na wo hwe na wontumi mie na no na ye ka edi ade na ode ma ba ma ne no mo ye edi na ode ma ne ye ene de no de na akọ no ne niema wonu a ade ba akunya ho a enko ba bia eno ho na wo akwakoye na wa wutumi ema wa ya se ye chenchirin sa na obi abaya na wa bemu wo be ka won se mo abeka che no aworo ne hu nyina edi bibia hye won sa se be ma Jennifer fa bibia hye wo ho wa woro ne hu nyina ebi wo ho kra ayi be se ebi wo ho a wo hwe wo mo sia yede nom nofo ye sia yede nom nofo wo hwe a wutu mu se enche kra cancer be ye wo cancer se enu ani se wo se mia no for se fe ya di aboati ahuja so wa hu aboati wo se ne se no apie esi apie ba ko no obi ba no fo no ne sa kra ga ye ya o se akeka no wo mia na fo o mia ayi aben mi enti ni nyina ka brabo no ho a enkola na de wo mo ba ni nyina ka hu bi enti na wo woro bibia de ma wo no wa bodam wa Jimmy wakata na ade so na ode nam wona wa wo si wani je ho no akobie so bibia na ode ama wo na afa di ade a wani je ho no nyame adom nyame asa ama mo ba mo ka se ni panyina na nyamma dabi eni panyina na nyamma obi wo ha be ma bi wo ha wa ko hospital akwa oni ne yira akwa wonya bi nso wo Jimmy fo sa no da ne ho a no wanyam eye de ade a eye nyame pese wo ye de wo hunu mobo it's wonyim obi ba na obi ba na wanka se wo ka kire wo se menyem na wo ka se wonyim pa no o ka se wonyim pa wo yigu wanyi amu nti abra wo di no kwa ka kire se me peba menum nsuo oba ne pese wo nsuo kakra Isaac menum nsuo woni na hia filia ka kire se na kumete usimenum nsuo na wonum nsuo a wo bejo nso ama sperms ne ekọ wo yefunu ni mu no epiaba hwe asem a wo ka akire no wo na kuma nyina ehu ni se be ma se die menya ma hia be ma we mene ne bobra eyeyie because be ma wo ka akire wo se o menum nsuo mene wa da awie na su komo de menum nsuo menum nsuo na mepa be ma enti wonum nsuo se si e wo jonso a beba wo a we wa adwene be ya wo se wo ka se wo hia osoro abofo enti de etie bia no wo beda kura nsu komo de wa wonum bie na wakeka se nyina a kire wo ba no na wo ba ne so ye homodwe na nje wo pe no nyame de ama wo a na ne wo ma na su enne wo ma wo be yesu esu a wo be ya be su ni wa hai wo nto wo da Isaac wo nto wo da Isaac wo nto wo da papa panyina wa sai sa no wo nto wo da wo ada na wo yes sa dia wo te kwe wo te wo obani akwe wo te wo obani akwe ada na wo yes sa dia no ada na wo nsa wo mu sei so no wo mpe Facebook o ye twitwa pictures ngu ba bia ono ne dia ya yam no be use wo nya ne ba bia waso na ye nhwe se wasen aso waso no ye benya no ana ai ye hwe 94.1 FM
94.1 Ezra 94.1 FM. Ezra 94. Ezra 94.1. Sorry, the number you dialed has not. Marco, adia ya ni o. She say woni bi kura. Se be ma woni bi kura. Wo de fra wo ba no na ka bibi ya dai e kire no. Woni bia. No kura no say oba no kura benya. Oh, Erade. Hey, wicked world we live in. Nanti wetumi pa. Oh. Wetumi oba woni na ye bi da wo ba. Be pem samre. Wotumi mpa na chiri kwan. Ama wono ankasa kra no nka bibi kire ne se oh e bia me yare ana me ho na mfamie ana niema bi nkoyie wo mabrabom na wo ba no kra hu se be men niema nkoyie wo ede e wo na brabom chese ne mra ye so a wo fa ye ne ntia no ano no because ono na bie ne dan mo ma wo wa fa ne fo oba no abedi wo bia sikambo oba no abedi no ntuaka nti wa fa ne fo chese we bie ni dan e dia man wa han dan wa han hotel wo ba ye wa bedi di free we dia ya si free anu free enti no ano no ya ma wo mpa da so enti dia wo ba na jimi sa na wo ka no wa jimi enti be dia wo bie wo dan ma me man be ye ne se wo kodo se me edie na me mra medi wo enti no ano no mawie enti no ano no enu ano no chese wa fa wa jimia ma wa ma de sese wo de ye ne nie na wo next time no ene de wa hia o de emu odwo emu adwo be bodua awurade Yesu sese sabe so wo de monya de oba tanua wo be hia papa bi ode mako ne meso nyina akeka ho ne akaka duro nyina akeka ho a wo de be fa wani ase we papa we no ho kira be kire no o de jai mesi akora yi na abedu ba bi no be sese na kira kwai ti we kira kwai na ho kira be kire na braboni no because they wo de aya obey no ayaya pa let us say or say some men should know that there is God. Baramo Mboli Solomon and anything was say, God bless you and your team. Yami Insham. Madam says, Manu, I say, Mama, a man be say, a man be gold diggers. I almost the engine I is car. And unto no one pesa man, Munya man swa, Sebi, almost shed down pesca pea, but not dear, say, what dear Donno. And swa. And also so we Jimmy mo fa na fofofo mami menye sure say oba ne san kasika semo oba ya o so score dey amani nya 20 cedis and dem re oba ba na ne betena 20 cedis ana say won ne tena ye nyina 20 cedis na o dey amano na so ne nyina em no first kasemo hawo na on tetew wo ba waduane di na wasa ne nada onua ne dem na me sister won say na me nemfon so na wo ne ho ane say wantimi endi na chi anko ba bia papa ne wo anko wo sa ha e no te se esusu ampa say mete ha wantimi akore ndi ho de wanya de enya ho ne nko akora wo mada dem ho enya ho ne nko akora wo chese wa yefum so from A to Z chese madwe ho papa ne hu ne se em se omre wofo ana obefa bi di so oba wa tese ese woni eye de obe eyi kakra obebusebusa waji kakra wa hu se one mema miensa na awo enkra wo ho nyina ene ma me so me fa bi meto aso anenko na nkanye saa wutimi ba be ka cha oba wo ne na dawi a wonum nsuo no nsuo a wonum ono abese family planning me no dawi na me num nsuo ese nyinsen na so ensem a wo kagu na so ya na ya mema minim se ya na omo refi se wo mo bepa wo ensem a omo ka no wo mo di wi ana sa ensem na yire from trimo se de enyo aya menti ase mo bepa ma ensem a ya mo ka ensem a mo bia ma na odo ya wu mi bibi ni broni enya di ahodo mese Yet nana ye medo me chese me wiase some ye beka gu tirim na nti munya ma ne wie ya na mo se ye omo sa no na ya mo mpa mo be ye den wo ho aya mo be pa mo ye den
because wonim say dia me bedie bibia betime afiri maba baba waja bana bone so hwa akure kakraka ani nanim say de osi kan de ani akure wose wo because say maame no na ti wa be wa ba ya obehu say nkura gu ne so na ni nyina nkwa wa fere wa ma wani ehu say nkura da dem na ne da wie na wo say hu so onyem na waja akura na bone so no je say ono de ne wi ase oba ye no ono o ma wo man krofo ne enyan bone so meboa enti wo so de o de aba be kan papa wo say no e wo say de o ka first one no ho e wo say saw because de abo wani me hu fa so e wo so ti me wo na wo ntimi hwe ba de a wo nya be ma na anya hwe kra no akasa akọ wo de bia adwoa akua ene de munye wo de 20 na ade ma no fa koma no ene munye se me ba ye 20 wo je ne sa me ye sure sen ko ba na akọ ba ji o onye sen wo ba ji na de kra ye fra wa wo fa nipa bone for phone kra ye fra wa ne se wudum no so se wada ne no dum so ni papa Isaac 50 years mo de wanya 50 no kra bro kakra papa panyin ti wo kra woni ma ni nuane am vita wi am nko hwo na me kai se wo mo mienu nyina di asa nko hwo mo ho because empanifo te sama enembrantie wo ede wo me bo mama nka na no teto boy bia na yere kura adwa na eja ne baketo ya wono abe na adware ne bade akra ho fe hwe na ade ono small boy over I'm say 28 o se hwe se do ti kura ne ba 50 years amo mo betu nkurafo no mo kura de se me kan me se ne panifo ni nyina ejimi o ede panifo ni nyina wo majimi na so mo na enyini enye nkura o majimi na enyini be panifo we odi free ne nkura brem wa bo brana de free ne nkura brem a de enyini ye ho ka mo beka se na mo tina radio so a na de mo yesu ye ejimi sa na mo ya na mo ya de wo betina ha bia anka wo beka na na de ade a wo ye papa panyi ade a wo ye ya enti wa wo ye be de obi koye wo fi abrante bi koye a watimi a kyera ho etu ne fo wo afutu oba na ade be ma obi a wo wabusu mu a wono so so hwe ne ba wade wo onye bi wo mu hwe ba enti wo kwa na abetu ne fo me kra me de me wo ma hwe no mama mo nya saa o akatua da ho twemu o enkra na mode o mo fa yaudie mu saa no akatua da ho twemu akrai ba obi age na wonko akrai mu dududu hwe na no oba ye papa je ne papa ne nkra jeje o je akrai su ya akopem se de ne ba ne maame akrai su nya akra ketua o ni mu du akola bia ne papa nhwere bia o pesu na papa sanye o mo o se watare maame na ni bibia ko maame no je ya na eye ne den so okoba bi foforo omo nyina so nya weight ketua omo nkra nyina so mu dududu aso omo nya aduane papa bi di anda meboa omo nyina ba so omo nya aduane omo papa so hwe omo so was ne so ati bebre wa look aso so akwani mu edu na de bia wosi maami ye chintu kra nya wa homete ukwo hu no se na oti anka abepe no uhu maami se na oti a aka papa anka abepe no ni di ne mpo de se Isaac wa hedi e da oso Isaac ma re ho nyame wo ho ma re ho nyame wo ho ne suban we nti wudi ne suban se papa Isaac wudi aya de tu we o maami ahwe nyame anim se me ben ko fa Isaac su a wa ko fa Nebukadnezar sui enti eye ma o Isaac yo mo de mo nya ska do ye ka ya na mo to ena miniska ena o ka sa de ya mama wo de ha ni nyina to o mo so no nyame so oje mo nsam ska nyina ma no maami obeye ya hwa ne ma no na dru ono na so ware akase kofra wo se na me de se me de bia me ka me se wa hwa me se ya mani afi na bibi to na wa yare ne de wa bet oh papa hwe no me ka be da wa wu na ma me pa me ya ka kra me fi no me se obeda wa wu wo di ejuma me di bedu obedo ho enti wo ni mu amon start hwe mo ma no me se me bedu obi afo se o papa hwe wa wo ni na yare ase enye hwe ana asofo ni bi na enye hwe na papa ana enye me papa no wo pe me a ka me so me pe no si ase mo hwe me ya si efifi ni ase hwe ma mo si tutu na wa hwe me ama me si efifi a na wo si tutu a na me kwa me boa wa me ni nyina adwira wu eya na ya etrebia na ya was my name is Lawson from Accra Pokuase please not voter men so is Togo man
Na Togo nebo. Omo ye sibling. Was say anya for you Togo for member. Omo nyina wona. Last is Togo for member. Omo ye say no. Togo for na nyima wo. Was say hi Mary. Some men are very wicked. Okay, what they are but was say one day God will ask, how are you? Mommy, please take heart. About just a message na typographical error. One day God will ask, how are you dear typographer from mommy. Typographer from mommy. Now we typographical error. Okay, evangelist. Back to myself so kwasiya na nyimwa. Onye 94.1. Kwasiya na nyimwa wonji. Bema bia wanyimo ba wanji bia wo kwasiya. Wo kwasiya papa. Timidida. Udidida. Na akwala no sofa. Wo de maame ne kra de fine. Akono na ba umu no awunya no ne dae no. Afiri ni mu okọ. Na akwala no a wote ni wiase baabi a on pena hu se wo no ba be suo ko akosue kwa me despite ko akosue bia papa kwa brakase ko akosue mahama ko akotwe na ba ho na wodie no to sin na kama hama na betwam na wodie no pu no de beto ko ne ba bio na akofa no de ne ba na wodi akola we ya bewiase kola ya nyini adu sabri ye de kola be 10 kura gina wa kola mi enu pempo unhunu ba. And you are calling yourself a sorry penny. We join with your sword, them, a sorry penny. We join with, and you know, was when you miss what their table will free them. Never shall say from penny for night. We join with Isaac, join with Teputoja. We join with Contrase Yasi. I saw Kurabudi join with I saw penny. Mon stripping off. Wakwanyi mo obi o wanhwe no wadwane yeso ya bibiduro wo ya bibiduro na duro ko anya papa o enti woni nam saa no onyenye mkrofo masa ne yire wotia wo wukunu wakwanyi mo obi o o yire mpo wa oba wa yire na mam oba wa yire tino wantumi afale ayu ma oba wa yire oba wa yire be wo ma ho oba wa yire so no Isaac yire wote kontase yase ukura kwanyi mo bi wanra no wadwana kwala kwala wonim no namde akora nkom de to David ankaye kada ko bokwa kwalwe ne papa say David Isaac ko bokwa kwalwe ne papa oh mama yan kan kire mama bi abawi asese e ma nso ye nipa o e ma nso ye nipa e ma ye nyame abode o sini so a wubu mu a je wo de no adepa bia wo manche yo e de asemni na yenya wia ne yebuo mu kwasea no ehu o onka se hwe no wo se hwe wo ba mesi wa ba woni bunsam na hia first yo na ba mani ho woni bunsam kasa vis unie na menie na unie bunsam talk to me, I talk to bunsam na adam ni ho wo ba nyasa kakra aduru anuma na adam tikokum di hwe fom wo ba na ni di agorosa no busumi bia wo hunu moja o hwe ya wo de na fobi esi awon bika bibi kakra kura no wodi adwuma ase na ahye awon kire bi e wone so no ni nyina ahye nenti okobra wu a no sempafe na minja me ho ma o kakra Isaac dia asem na abeka kire obai pa wono ane da wa han makonta ba akoti ase na okoburu ye betena me mpoma achi na okoburu ko tena me mpoma achi na oye yi onim se me nifie wata akoya brote wa se kwasi ampanyi obedi mini abasa abeje yadan adem wo ye so man bibi ni mam dandem uko ya nkola dadem o nyo na ha dan no won fere nkola yi de nkola mi ensan dadem o Ezra 90 watch me na danyem no what to pia fa jan sa una okro no Isaac e ba bia wonam bia da kola ni su a edi wachi ma mi su a ebedi wachi enu a woton sika nto wonsam da amen sika nto wonsam da amen kopem se oba ba hwehwe abofra ne maame
na wayɛ de sɛ sɛ woyɛ bɛm na panyina waduru 50 years na wonye ma wonye na sɛ Jimmy sɛ ya no de kɔ wuo mu okɔka sɛ yanka okɔka yɛsɛ me yanka na wonim nyina begu wano so sɛ kan ne fra mɛma wo wiase na sɛ yɛ kan ne fra mɛma mo am kan mɛma no munyi Isaac ni sa Togo ni firi enye obi so yɛ Togo munyi Isaac ni monte mɛma figa no so no mu nyina minim sumie krom do mu tiri to so me bon pa so nyame nkunku nyini ho adi nkyɛ so ya sɔre panyini dia onyini ho adi nkyɛ obedi na so sɔre panyini fo nkyɛ ne dia ma wo mu yenim criteria kro di ya sɔre panyini enye so no ene yenim criteria di ya sɔre panyini ya to Bible na to nkyɛn ni wo fu bia ne akofa ne na kɔtena so no betete sɔfo saa betete asɔre masa or in the name of elder or in the name of deaconess when na ni baye gbam no asi hɔ enim de di Bible na ehwe mi yi o kwa sankrofo no ye jai ye ba no hairdressing de ba ye but na fita bi na ye meka won se ba bi otu kɔtena ma na ɔkɔ asɔre ɛwɔ hɔ ɔkɔ enchi akora ya na ye di so no na fo so no achi no ye na da kro ye obi ka poska bi papa na meji no so no de si adwuma mu a enya no ofra papa ne se o de ka ni kofi obeto petro no de akona adwuma mu an obi abetu no papa ne so o fa nko o de ka kofi memenda na kwasi ada ana kwa me dress kama no 2k fully nyenye di kosi ho ha o sha ni shia la no de ko tenanim din ko tenanim tena ho na oye ya so wi an so fo ba be chia no o my brother you are welcome what in you say ba be show no so mi fie ne wa ye wo kire no enwumre na so fo fie ho fi wo se oti hodi no ka che so so de mu nsi obi wo mu ba no so da ko no ka so so fo mu yenyi mu papa kara me be nyame de o me ye fitani ma ba sori abeburubusu mi enu wunsi fomu mechia me da wunsa me de kana ba e na oba mechia me so fomu de mo mi si obi ewo yeso o firi we ote no e ba atenga junction presby me come shop all oba sorry ko not ya honjo no tuko o so wo se me ba sori wo me jai so no ye nim de ni ya sori panyin e no wo ska kra ni yi you sori panyin ye na wo fe kakra dress ya na you sori panyin se wo suban e wo ma tete asori no sa me nyame asafo bre na ba akofo hwe de wo ye se we no de aye na guess what dem so be yom dey so ye besra Isaac se ye besra wada hunu nyansa ne dia dawo so no ye nyansafo Isaac no ye nyansafo no do no yire Rebecca e ma wo wu ye nyina wo hwe na ade kosi so no ba kokora wu ye emfa wudi no mbo ho safo yin na nyim krofo nwani dwane na dachi ediwachi unyuma ebediwachi unyuma bediwachi apa was say mommy I'm Prince from Ajuso KCB Barbering Salon. Mommy, some men are very wicked pow. Okay, me that say makayo message no at the amount mama kenka de wa no was say hey and then man ba no wo mutri mu den papa penti me man fa say ni wo no wa faridi anka ho. Okay, was say I back, God bless you and your team. Some men are so bad. I'm David me that say was say God will really punish that man. So he will want enti debi obetumi aka say or woma wo baby say enkoda no ba ebe ye a. Okay, me that say pa man, that is why men die earlier and leave the women. Okay, men say womu timu odi senti na omu wuja ma no womu mare de omu munta womu timu odi no so omu wuwu ani womu a omu hwe ma ya me hwa ne ya no akwatikọ no the dynamo ba no obi so say hey no Togo men treat women good o. Okay, and judge he will surely try. I see one Togo Bema be try the best. Yes, sir obeshe ne ba na ne ma. Okay, one also dia ba no. I'll say hello. My name is Samuel from Achumakwa Ngoma. But Mama, this father is very, very full. Pa, even if you are go to Kuranwa, he will not do this. Go to ni mame.
hey Debbie Mr. Mpacho me pacho pa the only chat one there what can we no come and the only chat one there some radio so no yen to me nkasa asem no one day God will ask me and you too we have to take care of case or say nyame e baby sawo e man na wo de omo ba wi ase no kwan a wo de omo e fa so messages no ba na we say I'm Benson from Sunyame, but sometimes ladies are not good at all. They deserve it, but ladies should be careful. Okay, me that's it. And when me ma wa. Wo ba so baby anyone wa kwa ka say ma me no ba bedo na wonyi mu amenye. Oh, no see you, Matthias. Where Jimmy na ne ba be keka ni was Matthias. Neko. Wala ba na wusia na wo be ka che ne se me de me nyemu anu anu me dwane agya no wono waje so se ayo ene ye nwura da mu ai ene ye nwura da mu ene ya mo keka ne sa mo nchirechire mu sa ama no hwe sister yi die wo ne na dakra ne ho wo ba gu ni mu na wo no musio wo kwa de wonu se dia musio to be suspense so one day wa bra no wo musio wo to be stop ne sa musio e be suspense no wo ba farmer sperms na every wa be gu form na me be peba be ma wo ba be ma grab so di amount kama di amount wo reject ha na wo be ma hia no wo kan se ya kire wa aya na ka se ade na wo be ye ade na wo be ye ade na aya mo ye sa ade no wo hunso ya ma nkofo ma nkofa me se anya agro die ni edie agro die ni edie da bi wo hwe na wo ko do enti na ya no mu wa he ye 10 cities kona kutia 10 cities wo kwa na ko condom kutia ono no ho no ye mfa nyi nsen dia me hawo eti wo kwa 10 cities wo pe styles and na brand be kire ye style bia ne de wutua ye de ho wo pe konturu ja 15 cities wa tu mama na waje wo pe all fall down so ay 10 cities 10 eti wo pese wo kɔ 5 anu akɔ 5 wo ho ensiri se wo be hia wo bi baba wo kokɔ ka che ne se manage wo ho medofo me ho amawu me ye me ho hwia ye nya yie na wo no so de ha bibia ma wo se de wo sie keka wo nsɛm no wonim se adwene papa wo tirim enti na wo no di wachi bie dan na ma wo no kɔ ekoda amu no na wo ton ne ho Ontoni huntia ontoni ho na wo be ye hwehwemu san na awie because bema no epe wo no se de wo se ye ne ne ma se wo ankomu a this then wo se wo ye se de guy ni si peno no woni mo se wo ko han kan nyina no de ko han kan this be a no ekọ ba bia wo na no na ya ko ye sen obeya ko si sen this one rem so wo han ka nti ba bia wo kwa adwuma no de bia no pa no wa ba besi e ho no wa ye de wa fa lady no no de ne ye de ekọ wo hia no ho no wa fa no de ne ko nti wo no wonim se we no wo ka edo asam no de ne wo be fa no de ne pie kakra no o je nani kakra nti wonim se wanya be ne be ma ye ne dia obekọ ni fie so no so mo ko dan ya wo han no okọ wa ye ho kama ka yi su e ho no de ne ko pa ke ka ne ye de esi ho obi si ma ko won fa Isaac picture and TV ne so ma ana papa say ye wo Isaac picture ke ya brise ka ye brise wo ba no kra no chese ne picture kra wa ti bi afa bi eno ne nipa boni ti Facebook oni ho WhatsApp woni ho bi ba bia ni ho abenya ne picture ba no kra ni ne picture po no Kenya kada bia Kenya ni be ni abri ada bia de ya de program no da nche no ehwe event so obituary e de na to ase ho kakra bi ya de no beto ho opisi abeya ye na wie na de enye opisi abeya ye na wie ye ni oba ni o ma be woni na si abeya ye na wie adan because it's the too much Oba wondering in the say the enti ma kwa ha me nyina ne say won say ye wo ma wo de ho asi ho say o mo be boa me ma no adwuma o mo ye no no e ye 15 cities 20 cities 100 cities ni nyina bi ye da e o mo adwuma no no na mo ye sa wo ma o mo so die no o mo die ne say wo do wo mo na wo ko wo mo nchen akọ kansem da gu o mo nse no mo de head ya de e de ama wo so de wo so Isaac na ni afisa no so obi a na ni afisa oye mature asem wo ye me yam
na tresem kan no dey owo dwene nim nyansa and dey owo dwene nim nyansa was say but you know what the painful part is that you might blame Isaac parent for bad parenting. Okay, was say bi anane wonu kra ne ntete no ya ntete ne yie ampa na ba no ya eno odi anya na se usue nyansa se wo ma me no papa nhwe wu ya ofri banya ege se wo me hono ene so me hwa me die yie se de be ya adaache no se de ye de me fa asa ya wo ne mu bi me so me hwa mu bi Malik the way free takra say ene ba ye pa okay, was it father, I like the way you talk. Okay, was it one day God will ask me, okay, was it father, I like the way you talk. Okay, well no, was it God will judge them. Nyame ebe judge wo mo pa. Okay, well no, so nyame fa mo din ka ho. Okay, my name is okay. Francis Medas my kind of message, you know why women are wicked. What they know is eating money. Okay, Makai, what do you know? Okay, well, so men are very wicked. God will punish them and they will never have peace. Oh, but now I can't send them good as someone. Me see, I'm na mudi my fati bia wo see abusia ya kwhwe video no aba me se papa de oye widini akasa utumi dinya mra sem se kunani ba ani ko eweja ne ya ase ja mofra wa akira obre apenya no ne one ne ba no anu aduane a ombedi na se utumi kofa ne ye ne for girls nka mekasa ebia wo wani gine ho nti na wo ye ne saade no na se o pene na ye bibi keke no agya nesi ho no akofa na se ase na brabo enyin se no agya ne ho no kra se obisa obibi akra wo mfi no unyi weyi wani kra de amani emani tete diare ho na so ni nyina no nyame ayebi nyame apagya ne nsa ewo erabe so ama nne no eraba na soe ewo asundwem nyame asoe no wa asundwem wonya baby girl a mese papa no obe bad na yi ni kotodwe abegu fom abepere ayichew sa yi nipa bone niama na ode adi no obekwa aba abebu nkotodwe aka na chew ade na nipa timo osumsa tese ojwe nipa ho kra na tese I don't think foul me jane prince so tese nipa ho nya nipa mo boka tese ka kra bimpo ketekete kra na enti ma ebu ogane ema bebe ya wagane wanyo bia se kurani ba ani ko awagya no o wareho mu asemu Ghana de ye wa asemu ne kwankasa ye wo haw awase e po bi no so ve ye haw ne man awase ye akom kire ne e bom paye ne sire nyankopon se sa adwufini nipa bone ne ama na wo ye tirim nyankopon yin firi ho maye na we die too much tese nkwala ne cramp nkofa na nintu nkwala no tene omo be di kraya din into the wonya ye for girls awie kra na nkate wani na ye de na hwem ofra no ene wudie ya beka wi nka nyankopon be hwiraw ama watu obepeja wo esi baabi ye kebe ebe nam okunani ne mmai so ama tese we nyankopon apeja we free o level na won akọ next level ni awoye no me na wo pa ma wo o san kakra na won sem o san te so no me na asisi ana beda wo o san te so nti ebe de na won kasa oba na ye bad luck oba no ama we san sem no kra de tese tese Ghana ye wo how your problem pa your problem I was see a bomb pie wo ho
na we dey too much we too much that me dwen kwa menti ase me dwen ho menti ase empenifo no mu di saa nyama na nkwala ntoto fewa e no mani gye ho mon tutu mo nyama yi mon hye ni ye pa na mo se man ka ya nsu a be ka ya sere ahafo me ma me kasa nye tenten kasa tenten e de nsem bebreba me ma me kasa nye tenten ne hiansa wo de wadwen kyere e ba be ka me die hu na nkomo ne etumi ayede se ne abri bia ye betumi de update for Friday aba wa kwem ne wotumi anya bia hye na wanya etua de kakra e de afim na so de abo bra e ma rem se wo be like no wa share no wa subscribe e de ama wonua medi no e da so a eye na akosia adepa ahanso emergency Ghana TV so that's an answer. You ever try to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.